ตุนทุกมาส่วน product ปุยกันรีวิวโดนแล้วว่ากี่ใหม่ให้ก็ให้ปุยโมเวก็ให้ปุยโมเวเด้อปกติออกมาจะจุดรูตีจงจางที่เนี่ยส่วนให้วิดีโอบีคิดรูตีจงจางสวยจาวนั่นเลยฮัจรันรูตีโอ้ยกันนี่ให้มีอเมริกันตัวติดตัวเรียลตานเตเลยเอ็งก็ทิ้งเอ็งอัดหัดบีเราเนี่ยแต่พอเตะมาจอนแต่พอกันเซฟเองจุดที่วิดีโอตานส่วนกันเรามังจุดที่มิกซ์ตานเจ้าเอ็นดูตานขัดส่วนนินอันไว้เห็นนินเซกชันกันรอนดาเขามีค่าคลิกค่านินสกิปไม่เทดอนตานี่ตุนหายเห็นกันคัสตอมาเตจิงเห็นคัสตอมากันเตียเห็นนินให้ servicing กันติดแต่ละฝั่งเห็นนินกันคัสตอมาเนี่ยเตจิงเห็น two stroke engineแล้วมาหาสันนั่นเองอันนั้นเวลาจะตานี่จะสุกันติงมลงมาเสียตั้มจอกที่จูตีมิกซ์านดิกตอกเราวางเตะจูตีคุณภาพเราปนจูตีกันมันนะคะดิกตอกเราวางชิ้นเตะวางproblem รอนนี่ตัดชิ้นนี่ตาเฮ้วิดีโอบีกันเห็นเจนโซจูตีอันกันตีไหมเจนโซเล่วันสังโฆแล้วกันมันชิ้นจูตีเล่ local จูตีกันตีไหมสกูตเตอร์เล่ไปกันมันชิ้นจูตีin an lo na tele man polchi ni lo na chate thiam ang tok yor ron sei fia kan tum don ania local tuti kan ti mai bike le scooter tuti oil tank te hi chainsaw lo man ve wat chi ani lo na chan hi lo palin lo sei zau dong tai la apakhat na chuan engine oil le rpm ai nang lo shim ta ni om je chu bike le scooter rpm le chainsaw le kwan sam khol rpm hi ain khaw ma chainsaw le kwan sam khol brush cutter engine te hi rpm sang ta kania tin scooter le chainsaw kan throttle dan hi nang lo shim ma chainsaw le wan sang khola ten chuan full throttling kan peta chuan bike le scooter a ten te chuan full throttling kan tlam reng lawa en ti nan kong chu chwa te a throttle kan pek da te lo dang lama chuan traffic khol dan zir ten te po hanin kan throttle da ha ai nang lo shim ta ni om zia vera chuan in bike le scooter teng te chu sanga throttle han sanga throttle hiam tur asiam ani lai khanin chainsaw le wan sang khol ten te chu engtik lai bo full a chak thiang pera throttle pek thin an thin ta sang thiang pera throttle pek thin thin ta chu wan chuan in chu a poi ma sa pera chuan rpm ain an lo mai pia lam panga a throttle kan pek dan an lo wang shim wang khanin lo man pol ve chi khani lo ta heng local tuti kan ti mai te hi khang rpm sang lu tuk le tha mi lo wa full throttle lam man pura siam an ni lo ta tin chainsaw le wa sang ko te hi asahain a block le piston in no ka teng te hi alo rang do ta chu wang chuan in tuti thazok alo ma mo thin ta ni panhina chuan additive le detergent te nang lo scooter tuti oil ten te kong man tur ni wangin a khutlem emission te hiam le carbon e chuak tlem do ka ngai poi mo thin an ta high temperature detergent le film strength additive te hi lo hiam do thina hemi wang hianin problem lian tak chu thuma thlen the ani ama sabera chuan cylinder scoring a block rang kan ti te piston ring sticking a piston ring bet tlat te piston scissor piston ta kan ti mai ten te kha thleng the ani a problem thlen the thian soi jaw bel tai la a block rang piston scoring kan ti hi a piston le block cylinder thir in nok wang rang kha ni mai a alo om chan chu heng local tuti kan ti te hi oil film strength kan ti a oil ina sa high temperature a do theiza tian hiama rpm sa takle throttle sang taka ha chuanin a khol hi lo sa ta ma local tuti kan ti mai bike le scooter tuti oil tank te hi alo kang zo mai china hemi hian piston le cylinder banga tirawa a lubricant alo tina tu ni chumo khami kha kang ral tel ta thin ta chumi om lo wa thir in no ka wang khanin lo ram ta thin ani hemi shet ma dan chu a mai khanin khol ta kha alo chak lo riya wa kan shet te no pon tlema han po vak po tlema ni dang aya kan nei tiraya alo nun har do lek ten ta khanin khami kha lo in siam tran to tina lo ni thin ta anwa chuanin block le cylinder a cylinder block le piston rang po hi chu thlang nge ngai ang tukir lo to thin ta piston ring tang voin hianin hei kan ma hianin ma kan case nei to ma hemi atang hianin lo sei fia ta mai tai la kan muang hianin a piston ring hi ti hian a group a hianin a chak tlat me a ron pong chuak thei to lo ti nan chu a chan kan sei zaw main piston ring hi hetamiang hianin ron nok chuak tur ania he piston ring
na thober chu combustion chamber le crankshaft oil pol tur lo dang tu ni a piston hetia ta ta chon carbon en siam ma bel mang ang deuh hian atum ku ka tin engine in compress that lo wangin timing miss ba ka achak turangin achak lo ta thina carbon na tam hnuwa phei chuan an thei lo zui vat zel mai ni hei local truty kan ti me a ko a quality niama hian um du be ka truty quality that lo wang a om ani do ba mai chu piston tang voina ta kenin piston tang case kha kan nei to lo wa local truty kan ti me yang chi ho hi thil salutuk high temperature kan ti mo a man tur siam an ani lo kan ti to kha a lubricant ba ka hian coolant kan ti mai a engine lo vong dai tu hi truty a hian om ve ta ni chu mo chumi chu akan ral tak thina wa khan scientific takin han soi tai la hei a science sang chok tak chu han soi tai la thi reng alo sathian in alo expand kan ti do kan alo expand ting e a fan ani chu thir hi lo fan thin ta chuan chumia chuanin thir lo fan kha hei a piston haron fan don ta ni a piston haron fan anga chuan alo fan chuanin i a cylinder bang kha avan nok don ta ni khami nok na alo fan na saplu to wa hanin a nok na kha a ti tai te mem ta khami pok chuan ei thelo ka teng te eng ting ka tiang a jam tak thin ta ni chu tiang chi chu tiang teng te chu lo khen thei ta a main point a han lut le don tai la a pathum na chuan plus point le film strength chen so truty kan ti mai te hian plus point sang takan ne a chumi om zia chu kho lo sat khang a ma kan sei to khanin a truty oil kha lo kang ral ve thin ta ni chu khatiang a hanin plus point sang om zia chu a lo kang ral ve mai mai lo thil khatiang kang ral to kha chuanin ai sa dei zok sa takka a lo ngai to thin ta chuan chen so sat zonga kha chuanin akang ral phave lo ta ni chu chumi chuan piston le cylinder kha na sa takin lo veng thin ta local truty kan ti mai kan man ang te hi chu akan ral ma wangin block alo rowin alo smooth wa carbon deposit te he he ti lai carbon deposit chu at bel mang khamo hei a ron mang thina kha he ti te hi lo om ma te em ta kol chetu kol ti chet tam ber hi la a ron di phata thin ta ni chu chuan s le carbon build up kan soi ngai bok mai tlang kom na lo nei don tai la scooter truty oil hi bike le scooter man kha chuanin local truty oil te hi bike le scooter man kha chuanin boina eng ma om lo ta ni thai em hi problem eng ma nei lo ta chuan ma sela chainsaw le wan sang khol kan man chia khanin piston head a le hi hetiang la exhaust port a hian mo exhaust port a te hian carbon build up kha lo ma ta big em ta ni a chan chu kan soi le soi nu i local truty hei scooter le bike a man tu tin na i chainsaw le wa sang khol lo kan dei tu kha mo ta a poi thei dan zong zo kha chu kan soi bek to a chu wa chuanin i kan soi non to lo mai ta nga chuan truty mix tan tura lu don tai la hei tuna kan mu hi chainsaw le wan sam khol rpm sang ho man tur big truty oil chun ta hei hi Husqvarna HPN nia a mix ratio hi mun som nga thena mun khatani sumo khatiang a han truty tel tun ta om je chu atlem bera liter khat zela atlem bera ml som niang vel sumo ml som niang vel zen ni chu mix tur chuan i Husqvarna chainsaw 372 XP chin te le steel a ten te po 382 a te kan lo phang du don ani chuan liter khata atlem bera ml som hi panga te man nge nge ka recommend ve dan chu ni thung ta chuan tlang pui tu chuanin i kan khol man renga ml som hi chi chia mix ai chuanin ke ma tam lam hret kha poi lo zok zera ha poi lo zok lampang zel kan ta truty mixi klemin ka ulu ka du tui le do le ka om zia chuan i truty ka mix on rengin i sirin sing ka te chuak do thap che ta ni chu sirin sa hian in ml nom ta chuan khami mi pui hanin ka te chuak ta mai zel ta tin truty kan mix on re hian in botula petrol liter reng zat nge chiang te kan te chuak fe nga chuan chu ta mi kan mo za tur chu truty kan te chuak thapanga chuan kan mix chau tur ta khatia zuk chhun lu pia lampanga khanin
a bottle ha thin nge tha a thata ni chu an tam taka hi chuanin kan tru ti mix zan te min kan uluk lo deuh leka I huan sang khol no huan chainsaw tanki a ti han petrol kan thuna chuan a chin in an te a ti han kan zuk phun lut le tok ta khami a han fruity le ka petrol ship alo mix that to lo mai ba ka hanin accuracy he a mix ratio accuracy ten ta khan alo thiam ta em ta he a mix dan tur ang takin nge kan mix sen ti ha kan chiang to lo kan chiang to lo thin ta ni chu mo borvel ai ma chon aniang tur thap hianin thil ti la a to ni mai ta kan mong hian hei husband na fruity ho hi hetian la hian a te na turom ta hetian ai bur te hi ein line na chuan chumi chu 10cl ta 10cl kan ti chon ml za ni chu mo ml za ti na khan ni mai ta chuan hemi 10cl hi petrol alain chung shat hianin ti la chuan alain chung shat ang hianin te chuak tai la chuan hemi 10cl hi petrol liter nga zela I mix turan thung ta chuan hasrana thuti ho hi ka fak vele do na chon pakhat chu a petrol rong hi han mix no hianin a polam pang lek hianin a ron ta thin ta ni chu chuan chumi a chuanin kan petrol tank te fruity mix ani to nge fruity mix halani lo ti ve ka chian do in keniang mi hai hot tan chuanin le ti khep lo tan chuanin ti hanin halo hanin me khanin a chin chia ve thei zel ta fruity mang tan chuan petrol rong pa ngai la ni ha chuanin la mix lo ti na ka me khan ta kha tlem chuanin keniang mi hai hot tan chuan tangkai ve rio ta ni chu video tom na lampang han lu ton tai la chainsaw reng hi apat lai to ber chu intia ka tiang cylinder assembly kan ti mai a block le piston hemi lai hi anita a san pa topa chemei mai chi ni lo ve ani lo thung ta ni chu mo atam zo ka hi chuan atam ber zo tam zo ni me no na tam ber hi chuan in kan fruity mix dan tiktok lo wang te fruity mix me lo wa petrol nang to pa kan man wang te le fruity quality thawak lo le nge fruity quality thalo chu ni lo wa chu a fruity man lo tu kan man wang te a chia hi tam te mem ta local fruity kan ti scooter le bike kan man tu teng te hi chainsaw bi kan man tu te ne aman in thau na hi tam em no ta chumi a chuanin ani da turang khap khan fruity quality tha han mang ta mai taila khami khanin hun reizo ka khanin I poisa thulawa kan man na tur kha kan pum pel pha thei jok don ta ni chumo local fruity kan ti scooter le bike kami fruity I man tur ho hi a san phai na chia e kan bati na ni mi lowa I bike le scooter kan man son problem ma ni lo a thae mem quality thae mem ni vek lom ta ni ma se he video kan non soi tu bel chu fruity man na tur ni lowa kan man khanin fruity thalowin mang ha kan ti ta chau ta ni chu a san pa tok chuanin that lo na nei lo ma se a man lo na tur kan man thin hianin fruity khanin kan man ruwa te problem kha siam thei ta ni chumo tin India rama chainsaw le huan sang khola man tur fruity bi kan hu thei china chuan ka mi mal ngei dana karon recommend thei chu hei hazwana hianin HP kan nei ta hemi chunga hianin XP plus le LS plus om le ta hemi ten te India chuanin apathum hianin om ve to ta ni chu chuan steel a ten te po steel HP le HP Ultra ten nei ta chuan Makita fruity ten te po la re mem ta chuan chainsaw lampanga ai khovel la ve la deuh zingomi pakhat Oregon fruity hi om bok ta ni chumo chuan a thei sang chuanin I Husqvarna HP ten te po tok lu tuk ta chuan sila ten te po HP Ultra ke ngai lo ta HP ho po ha tok lu tuk thalu tuk tho ta ni chuan Makita fruity te Oregon ten te po fruity hom chi ho ten te kha khatiang ho kha mang sam mila chuan bungro tlo kan nei ni mai ta bungro a tharei kha ni mai ta fruity man tlom kan zon na lama kan poisa safe ai chuan fruity tha kan man hian kan sum save za ti tam dei zok ti shela a block tha na kan sum seng truck ai chuanin fruity a man turang tak man kha I nakin zela poisa thu lawa
มันเรานะคะอันนี้ไม่ตานี่จูส่วนคดีส่งคดีพุทธเสลาส่วนคอมเมนต์ละมาเต็มที่พอจอดเชียนดูกันในเราคนกันไงทางกันเราเสียไปดูชิมคนขบีหักกันห้องก็คอมเมนต์ละมาหางกันเรากันใส่หัวชุนจมในตอนนี้โอ้พัดอุเล่